Abusua for more about Sojaman Scafe so and Sojaman TV so subscribe to channel na like video no na share said the bear when you be and so and sabaka video ni be ni na tinye di abo. Yes na abusua me bon kai so pese otwa any NL game and fa ba bia bla Sojaman makache hanomo ni twa games nyina fa makama ofa number ya 0599212255 le sister Selena obehwe twa makama Ofa 0593673300 so Jaman me am number ni and also bit me a connect with Mr. Foster 0246898449. Yes, Mr. Foster on also obehwe twa kama. Yes, na anapa game ye dey ma 25% commission free. Uka yebema commission of 25% anapa game. Yes, inti blefie na yenya adwuma. Mesi game no ni die ya. Inti na ya pa se obi ba no complain bitterly se okodi bi obi ho na ne sika na waye ne basa. Da bia nso me bon kai se upese utwa game udi ya nsaka sika fa Sojaman hanom. So but still na no okwa ne number bi no akotwa na ne sika sem no makoye ne basa. Afi no be complain so nti upese di na nsaka usika ntempa na so dia bla yakachi harmo na yenhwe ntwa games ni na fama kama na yenhwe de wo for bag Thursday NL bag Thursday anopa game no. Yes, yenhwe national event number 3168 so ato 53 owie ya pe no abeto 58 no asel 75 our machine to 253 machine we are 58 winning no asel 75 machine we are no betwa 8825 cruise na wabesel 84 our machine we are no my 72 and asel 37 we are 72 repeat this is so no asel 64 our machine. Yes, into we dia wasi enfa event enkodi enfa event no enkodi mesrawo event no ebeto subeto nti bomodin na etwabi good minchiro ade wa ha sa 59 we against 1 to 90 on set 79 and so we are no repeat na 59 so repeat ti we e betwa ne 2 dalet we are 59 was our call machine ho ebi so yes na open event no ya no 59 79 83 59 79 83 etwa no best 3 and so also here current ne oba current na over 253 wo machine wo event number 142 we are normal 58 no say 75 we on 8825 cruise no say 84 we are 72 no abesi no say 37 we are repeating in so no say 64 first box machine so sa pepe na o hye no ha edema yin into we dia inkotwa 59 79. Yes, na me confirm sa 59 from we against 1 to 90 timisro fako ahode wo ha fako against 1 to 90 na beto good na me confirm one wo ha no man yenhwe national ho be event number 2997 me so to 10 we are 37 we are normal 14 good 14 now I serve 84 we are 58 no I serve 82 we are normal single 1 no I serve double 8 our machine so yes na mama chiro ade wa ha over 2 we last box 14 we are 58 fourth box we are single 1 center box into we their second box match number which is 59 against 1 to 90 free against 1 to 90 free hono obeto live good now when so 14 omekanta 59 free ball 37 wo jump by. Yes, na event no so me pese fa 59 77 40 59 77 40 to go say 77 no wo jump aba counting weeks no dey betwa 40 no awo kama nti bomodin na etwa bidi good yenhwe current no oba current na obehya ase wa ha event number 142 no beto 10 no we are pen on my 37 obehya ase
owie a 14 na ɔde abɛhyɛ aseɛ na wasɛɛbo 84 no owie a 58 na wasɛɛbo 82 ɛwɔ machine. Good. Owie a pɛ na ɔbɛto sangal 1 ɛna wasɛɛbo double 8 ɛwɔ machine. Nti ɔso wɔwie deɛ a yɛmfa event no nkɔdi. Nti these two event ɛna yɛka so ani ɛwɔ hɔnom kama. Yes, nti yɛka so ani ase ne ɛba abɛnya. Sei ɛne ɛba abɛnya no. Yes, 159 ɛda two event no so. Nti ɛba abɛnya 9 numbers pɛm na yɛyɛ best 5. Na yɛyɛ best 3. Ɛbɛkɔ for 2 direct 59 79. Nti 59 ɛyɛ against 1 to 90. Mesi ahoɔden wɔ hɔ a fatum na ɛbɛto kama. Nyame nka ho ɔma yɛn kwatente ahoɔden wɔ mu. Bye bye.